Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, mga kamaasan katautay manguran na mo agama Islam, tukbal na to impagsarang sukul patuhan Rabbul Alamin, amuin masi-masi ing kita ni bihaon yari na inumpong atawakan simambakan simpanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala karna dumauhat umangan-angan sin rida din ha Allah subhanahu wa ta'ala inasupaya intiap-tiap din kato taniyo hasawab simbihay ni patumtum piatumtumi na magbumpat mau pahambu demikian salawat iwasin salam panabina tu Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam amoin wala nagbati laul naghijjatul sin kahinapusan sin umat ini. Nadina sa wabiyat to
suway malabi inlasan na to muna pa Allahu Ta'ala iban na sin panabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hasawab sin nabi nakabatok kita niyo sin pag-agama amuin agama kunnal mataod sa nalaw atungod sin pag-agama sana alhamdulillah kaya hidayatan kita niyo amuin doon nakabatok pa agama amunain agama kunnal dahil sa wabiyat to mga katawtay manghuran na muha agama Islam in hika patumtum sing kami haadlaw ini ayat haupo agad hati ko baha na memorize na sing kita niyo magkahapal da sing katan in labi aw lariyahay ni alaw si mga ulama pakato tanyo katan kato tanyo katan in khitab in kabtangan ini ina sawabi ato inagis sin Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ay huwa amun likulli ma yatawajjahu ilayhi al-khitab ay al-umum awla in kabtangan ini umum siya pakatan tiniya ara'aita alladhi yukadzibu bid-din ay amun ay bil jaza unulong niya kita mo kalong niya yung mga manusia ng himuting amuin piuting nila wala nila biyunnal in ad-din in din di hay ni mga ka maasan katawtay mangurad na muha ka maistam wa huwa ay bil jaza wa haula'i humul ladina yunkiruna al-ba'tha in kaybanan din ha mga kay manusia himuting nila ini himuting nila in yawmul ba'as amuin adlaw pagbangon si manusia din hakamatay nila din hakamatay nila din sa mabiyat tudun haon tungbasan na in hisyo mapatut tungbasan amuin pagyanon aljaza yawmul ba'as nampain kita suway mawajib in imanunta atawakan parat sayahunta in aun tuod pagbangon din hakamatay sing kita niyo bangunon kita niyo hindi inyari din ha mga supaya masampurna in pamarat saya na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala din hakaywanan agama na di nila bunalon ini di nila pagbunalon in bahasa in aun long niya in yawmul jaza atawakan yawmul baas nampain kita bunalon ta in hasupaya mabunnal atawakan masumpurna in pagmabuha na to pa Allahu subhanahu wa ta'ala hinda siyo ini hisiyo in mga manusia ng himuting ini dihay ni piyasawa sin Allahu subhanahu wa ta'ala in mga manusia ng himuting sin amuin waktu atawakan yawmul baas hinda siyo sila law sin Allah subhanahu wa ta'ala sugpat niya fadhalika alladhi yad'ul yatim fadhalika alladhi yad'ul yatim dihay ni amuin mga manusia mahukaw ha mga yatim amuin mangiin pagsumad dyan nila pa mga yatim in manusia amuin din ha mga nanghimuting sinyawmul jaza amuin mga manusia mahukaw atawakan mangiin sumad dyan nila pa mga yatim in manusia ini din ha mga tumpukan sila di mga gad sin yawmul jaza bimana bangin tao yan amuin bukon marayaw in pagmuamalat niya atawakan bukon siya wala siya nagmarayaw doon ha mga yatim biya sin sa kaula-ula in jaza atawakan adlaw akhirat wala nila biyunnal naampa imano siya amuin malasa pa mga yatim di magpangdupang atawakan di paglawakan nila in yatim na inya angut-angut nila karayawan tutong basan din na Allah subhanahu wa ta'ala na imano si amuin marukal pa mga yatim amuin wayruun ama kaya tanyo ra imaksud sin amuin yatim amuin mga wayruun ama
amuin wayroon na mag-usaha kanila. Na amo yan, sila yan yung mga yatim. Nasuway na to kalasahan, parulihon na to yung mga yatim. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, inkiaunan niya yatim. Yatim in Rasul sallallahu alaihi wasallam. In siya, abul yatim pa. Abul yatim, ama sin kayatiman. Ama sin mga sila, way ama in nabi na to jungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Naray na sabi to, kalaslasahon na to in mga sila yatim. Bukon na to sila laugan, bukon na to sila dupangon, at awakan usalon. Gamman laggoon na to sila. Laggoon na to, hasawabin sila yaon, anak sin nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Na bang inkiaunan na to, mabayara at awakan kimahagadda, hayawmul jaza, suway kita niyo mala sa pamanga yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Naam, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Naibat na si mga manusia, amuin, di maghihinang marayaw. Biya na si mga uno, biya na sin, di magpakaon. Aun alta, biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala alta. Nagkarayahan. Naroon man nagkarayahan, wala nila yusal in alta nila roon hakalalagihan si mga sila miskin. Kikita mo na in taymahud mo Muslim. Inkiaunan niya na wayroon na in ikaw nag-aatay batura ka. Di misan ko mahalin. Di misan ko ya mga makana, di misan ko ya mga makana nam amuin ulong kaniya. Amuin karihilan mo siya. Amuin karihilan mo in mga sila miskin. Na in mano siya bihaddo, amuin di misan maulong ha mga miskin, di misan makapakaon ha mga miskin, di misan makatawang pa mga miskin, na in sila iniday na ha mga manusia ng himuting sin yawmul baas. Hati niya bimana, wala na sampurna impag-iman nila, impamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nachiikon na to imbaran na to. In kita niyo bang aun-aunan na nasabot in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in manusia din ha mga in mga kaibanan manusia, amuin ng himuting sin yawmul baas at awakan adlaw akhirat, na sila nahat to in mga di maulong pa mga sila miskin, na sila nahat to hindi mga makapakaon pa mga miskin, in sila nahat to hindi makatawang pa mga miskin. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam miskin, miskin inkiaunan niya na kaunadayahan, sana hasawab sin amuin kalalagihan sin mga miskin at awakan kalalagihan sin pag-agama, naroon nagkamiskinan siya. Naray na sa wabet to, suway kita niyo mala sa atawakan ini magmarayo pa mga tao miskin. Bukon sa ukat miskin, na manginim pangatudda. Atawakan hikawawa na sinamuin pagkatauta. Amuin sumadya kita ha mga miskin. Nampawiaon, subhanallah, aun din ang mga manusia, hikasipog nila intay mangud nila Muslim. Hikasipog nila intay mangud nila Muslim, salta miskin. Ayaw. Bukon bihat tuin matan pagmabuka pa Allah Ta'ala. Bukon bihat tuin paglasa pa mga miskin. So waylas ahon na tuin in miskin amuin wayroon tungod unuwang uno. Sa amoy nakar na sin Allahu subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Narihay ni indayn ha mga manusia ng himuting sin amuin yawmul jaza, amuin adlaw akhirat, amuin pagbangon din hakamatay, amo na in mga sila manusia nagpapahil-pahil sin pagsambahayang. Nagpapahil-pahil sin pagsambahayang. Hindi hay ni nasabot, di hay ni mga manusia nagsasambahayang. Bukon amo inasabot di hay ni amuin manusia way nagsasambahayang. Sa manusia nagsasambahayang.
Siksaon tuwi in mano siya nagsasambahayang. Nabiyariin pa bang di na tuod magsambahayang. Amo wayro na tuod sambahayang. Atawa kan di na magsasambahayang. Minsan in nagsasambahayang siksaon da. Na malami nuwa na in mano siya bang di magsasambahayang. Minsan in tao nagsasambahayang siksaon da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyarin sa pantun niya, biyarin upamahan sin amuin mano siya amuin siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala ini tao nagsasambahayang amuin mano siya piyahil-pahil nila in pagsambayang. Biyarin in pagpahil-pahil. Biyarin in pagpahil-pahil na aun-saon kuno-kuno bayaan sumambayang. Atawakan sumambahayang misan aun ini pursa atawakan waktu niya sumambahayang hitunay niya bukon hawak to pagsambahayang naun saun in juhur kakausan niya hitunay hawak to niya tiyunay niya rito hapuas asar damikyan in puas asar tiyunay damikyan in asar tiyunay niya rito ha magrib mainkan kakausan niya. Subhanallah. Atawakan na naglangog-langog doon hauno pagsambahayang. Allahu Akbar. Misan in tao nagsasambayang, siksaon, biyariin na tuod, hindi magsasambahayang. Nahangkan, suway tuod, in tiap-tiap din kato, taniyo, hitunay na turoon pagtutunayan niya. Bukon mag-ibadat, magsambahayang kita niyo, hari indiin na kato, hari indiin na imbaya na to sumambayang. Apa yan aun? Aun to din ang mga manusia ini atawakan in bayat nila sumambayang Jumaat atawakan haylaya sadya. Subhanallah, bukod bihatuin pagsambahayang matan. Sa insambahayang matan, hitunay siya habubutangan niya. Hitunay siya habubutangan niya mga kamaasan kataw tayo manguran na mga Islam. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amoy ito mga kamasan kataw tayo manguran ng mga agama Islam amoyin mano siya nagpapahil-pahil sin pagsambahayang nila. Saon pa rin hakaiba ng mano siya na magsambahayang na suway kakitaan. Atawakan sumambahayang suway kasaksiyan sintawin siya sumasambahayang. Amoy pagyan sin Allah subhanahu wa ta'ala alladina hum yuraun. Suway kakitaan. Atawakan bang mag-ibadat uno-uno na tibayuhan sin ibadat. Bukon hat magsambahayang nasabot in pagsambahayang di rin pagkasiyain puntukan sin ibadat. Puntukan sin al-ibadat. Narihay ni malangkum siya katan. Bukun hat sambayang. Sambit pa pagpuasa. Sambit pa pagsadakka. Haing kaybanan manusia di magsarakka. Bang wayroon makasanglit ka nila. At awakan di sila magsarakka. Bang wayroon tauroon makasaksiin sila. Tao magsasarakka. Nabukon bihat to gamman bangkitan humagsarak ka kay ay tukbasin to di kay ingatan sinlawa bimana ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala bukon riyaan wa sum'a bukon pakita-kita sarta na bukon parungog-rungog hatungod sin amuin ini pag-ibadat singkitan yung mga kamaasan kataw tayo manghuran na mo agama Islam. Wayamnaunal maun. Nadamikyan mga kamaasan kataw tayo manguran na mga agama Islam na bukon suway kita no bukon kuripot. Bukon in kiaunan na to suway kiripot. Bang aon magkalagihan din kato tanyo mangayo ini mangayo mo tarang kato tanyo na mangkakausan natura suway na to sila tabangon. Bukon na to sila pasaran sawab in mu'min kalbunyan
Mu'min kalbunyan. Yashuddu ba'duhum ba'd. Imbar iman, bang aon din ang mga katawtay manguran niya, nakananam kasigpitan na suway ray sabihat to yung pagnanamon niya. Suway ray sabihat to yung pagnanamon niya. Sa may tayong kita nyo ini, hangkamaran. Biya kaagi sa pantun bay. Inbay, bang aon din kaniya, inhag niya, bukon marayaw inhag at awakan nalubo inang bukag na malubo. Nabihat to isap, bang inkya na naman sintay mangud na to, bariman, kaya sigpitan na suway na to nanamon. At awakan, bang aong kalagihan niya na suway na to sila tawangon. Bihan in matan bariman, mga kamaasan, kataw tayo manguran na mo, ha Islam. Mura-murahan in mga patumtum yadto, mahin magbakkas doon ha pangatayan singkitan niyo. Hamuin ayat haupo, mangindahi katutan yu palaw sulga salta makaanib din haamuin manusia nang himuting sin adlaw akhirat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dammir a'daaka a'da'a ad-din wanshur ibadakal mujahidin fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat inna الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر